حاليا قلامو تعمل شيء شورجيد قبل ما ترجيد أغر عليه دي واي قال بيبي أحسن ريدنا تشوين دنا قال بنجلا مستر هارو ويلتر مالويل مستر ويلتر مقابل كنا متطبير gitu al dia man sulang ngok le biligan mal ungil dosong moral be clave mal gire del ngara tora budget le seguida ngari hearing ngiri lang kora mal tol adam sauderngi e gadul mutul morse indi akora ulumda sula sin kora ngari sokal el bodo okmul se tol gire la aigal problem regida gureng sa press conference tial nomregal Wednesday ngaringia agora soal mukmul girel sel meeting leng gora man loringia exchange ra aigal problem regida adala midiama obisa president Aktire gal ko dim lak no sa loger ager mong chira klam no mlai mlegar ral me mlani kari eren Hala na klam no misringim kamu otia karim bogonen dia aktul kira la kuktul kira overtime bulis overtime bulis lagi la yang ese moyen dia kumda sangari abu mutul passing isu semasa press conference agri adim nakal salung kuman dia kuasir bulis adim nakal per tira overtime dia nanya hal yang gila belum besar lagi lima isu lah bulis I see apa ni lihat temle address ni ya administration ni address ni muablol dia kaulah gugereng betul nga tial mereka administration sirk planning ngaria Johnson adi regal ngaria global sela complemental overtime moral bulis era takat ako ko regel ikado mo como dila question narga nga sabigal ensela bibin okay dia kamong gulgor ngil to ngak lam ne tuwa pada isyura ngal direktor mirale tora mo o mulut kala malen sama aku reli mengsi Ngercheled ya okay malen pola ya halak setterinya elektrik maksimal tas kuning air senderin mo ada belum longi lo mes okay maka o mes itu ngas kuning ya conference mulani gor maka kam dong si tiang mis pandari Dentang Musuh saya kap tokol kira okay. So sekarang ngarinya budget hearing ra MOC, yang merupakan direktur ra awal Aisra senator sewasi. Engkang ngomeral moram brigade almen dia soal malamol mal direktur ra Bureau of Public Safety soal mo special advisor, security advisor. Engkang awal lalu otia urungule dal moral senator sama. Sekarang udah siya mani almen ke malamol malubong sekretar lalu otia commitment tang adla say greb labol misaw larur tiya lurior. So just to be clear, ngal lahat amle soal mil security advisor in the beginning. Di amle mokte kargida wase we need help para bla police, we need a director. Magdamle asking wase help para either tell. So magdamle asking wase help us till we find somebody or groom somebody more terror. That should be the ultimate goal. Kita at the end of the day kita ada kalsada. Sige kita kamle engineer wasing le apal mo imora wal kolam le soal mo advisor ngarang raw tirang ilun mo direktor. Ako orang sa sel grilla kambes emergong edir loreng sera presidente arispan ngilo ngal dulu singkam lel me soal el mo advisor la security menggola akora mundas la singkang gadamne recruiter ngiam le soal mel nggola mo daksan madngeleng na enserak mulo say mlel soal mo advisor
Mendongnya lah singgang temle senternya adalah mereka main gidamle recruiter. Recruiting. Oh. Leng nga presidente assemblea girel mortal position en di kid ospela a director lengarnya asada al mrul magada melgorni lo asal sabele bam relitiang e bulse ada sengol amne oi Saya, ang tilo na rin na ito. Kung karawat sa Mai sa sei, ma agora mo question na ga ulak mo ngo klase. Ngang gadamle recruiting in May adang tumle sendriya adalen gora mla senga mlel soal magaram. Oh, say. Se tarakamento gulgorni el mutel tanga was tora recruitment tra anan Palawan worker. In other words, tirgal foreign workers el merbelaw. Ngalinya palasira de recruitara. Akmadenge luase ngani se la luase. A presidenta soala amina ngia adingil tangas bel mulut kla direct. Se blam iwil melnga makmadang liye. Endi palasira de recruitara adara el dagal adar belara of island del meurior. Mergongin sel existing el palasil gudang liye sebe del chegalang ira gumdas I think ngongara artal toy awase ta advertiser auror el dori days I think it's 30 days el sugumen viaga adar belaul mo apply temura outside mergong dirgal announcer nila se tian namal dori days viaga adar belaul sebe el morngi magadungwa adara outside kadmo tuaw dol musika adan mirtal rural club gul seguida udumli masera albornya ager mlornya ager even agausi sakla dilgam lornya ager keril wase ngaram dimla dasi adar belolmo well a presidente hindia gar adal sbil morni di Ngwadim laklang sisel announcement to wase tial position na open material soril bol apply. Malangan niya bigel del buy ka rigel I mean na solda na retire ng garang interested in ngora kumedro si sulurio eblel apply. Len gadamal ko waise hindi dimla ka announcement dimla ka apply lela hindi ka lo ngem Yala siya, kung taseng, ngora ang waigale ngora vacancy wa border hindi discussion na presidente militar del mo mai se ndinga nga ali aborda viagal employee tirga advisor ma presidente mergong di tial position na tiagi da point gulgongin masumak mistake en so kabul corrector ngirai malu lengora tial area human resource ora recruitment policy endi tiagira aulda swet ngal adal mo directoral bulisa nga alinga align employee serdon menglan employee ngara ngariar adal ngal ungel bolo redertir mai sei meng ngirel ngariar lulai ge jagal sebel special advisor sebel orderar bulis la semokara dia lurel sei advisor a presidente mensubria presidente amul mula a director al bulis la sei sa obrulai kagi sei gida telet ngagamla tal kai ge position mo dia sebel el todo ma finance sei kemegiri murulai kagi del makara subria presidente ngia malgora minister la finance lo se bom morula gato Mseigira problem ra mulut ka director elang sella akmula se ngirel mulut kerni ending ngola ngania konflikt ngia gumes ngim tum al sugum biagal line employee ngara sel organization charter a ministrira justice lo senganga a director mulgora chira bulis lo sengirul magara en semel mo question ebol selto seguida tara gulme serngil kora selngaria hearing la a justice a gul anga gamla se makul ring se anyway
Diregal tarat ko ya, council black interested ngi logong sakal discussion ngi sel tele la conference tangal ngi lela. Leng alital programa klela government tergida ngali. Ya purpose tergida ngawak la try lol dagara a buai ma obisa president ma other old being tirgel ngala leadership area luasi. Bolo denge e questionar bolu malu bolo denge sorir ma adoru la budget el bol a terra o de suirarat malu be the chance alla el ngania cloud nga adren esel gume sergide kadamlamo digidel create a problem regil because of this meeting umnale gulgorni ere kadammal mortal Ngani sale yan nani question ra kambes kumura. Why say? Vice President yung manok kanten. Say give. Hala ko rally mi to sa. Oy, kamo. Okay. Presidenta, dinagal mo na ibusin to ka issue ra abdila pulis to ka na trunks. Mang akariga since ka wa president head of tial kalmet tablur belaw. So na yung nga kato mesa to ka na trunks arbulis samla test positive. Emergong kita mes lu asen dire kam la sois berapa kalbus. El asia wal ko asia sing ada bulu asia ing afat lumak klanor kita gara al sera blur belau. Magera asia tiang wai sei git sen mo mes ngi el sum wai sei git ngani ako ra efforts from you as sera blur belau. Aside legal existing programs ma activities gut mok combat tertial rising illegal drugs ra al sera blur belau. Ali positive. Why? Ani terrible. Dice seguida negre la kambes sa tira sponsor na president. La police, especially gal kuren la director Kerry, abay part na expose a solver tel problem. So the fact that last time I say we were able to test and identify our team was a lot of these problems have been going on for a long time. Whether it's our way of testing or way of monitoring, adim nakatsaluin mela kadam nasmisi ay and that's why we're able to expose it, and that's part of the process of cleaning up the system. That's the way I mo masirin, but alap pa sa telalabay sa ko share. Man sa president tambralo seguir oblam dali. Tial talital al Bible the expose po to ngit mo wasi. Ngari ay kakidin I will use my badbos o mabolo naman yung problem and then ilang mo sabi other of yun. Di Mr. Fasolega tiang makmaloli ito wasi. Pag takibo din ako responsible ang media. Hindi ka siya hindi magpangidis takol siya pang nilo. Kaya kina statement na kol oblamay kanin mal. Siya kay ginas ng mga dabol wasi. I'm quoting you. There was a imagine. Kaya kadami sa ikan nirin our police. Ang lara sena detet mo tira malukan di blong brawat kita kan. Hara marijuana. Merkon magkariget kaya banur belaw. Tawag banu. That's irresponsible statement from you. Lil, kamdaran niya hindi ka sila already sa clear and netest positive mo. Kaya sila mga parepas tero yung release. Ang yung law, yun at lang. Mamaktak tara with that kind of statement. Ay nga na sa presumptive, and more blind. Na okay matondas war other robot, police or robot, abi high. E moria taleptoy ang mata di na check for this as safety our police. Ay nga yung statement ba Mr. Solate. At mo police atin lang mo tawag mo police. Mano sa police na natin positive. Kaya yun na tuwa na media as a real ulit mo resign. Kaya police brand real already. Hindi ka lang kaya tuloy makita aliwin linawet at albang estelan makrakot at kino mga martir. Sen mo niya way kayo niya tuwa violence. Kita itong padar police. Makmaronita niya kasi please upon the giver responsible I got on my way.
Letia mo na ba result test na magkakaroon din mo tuwatay bulis. Yata o superveri mo say til Nigeria high ice mamari one night. Matamkaran protect kita andra mo. Mga man wanita was se wal se veda ngil. Se supo mo adra median man normal da o dan nga san ya ba e carry story tira da zamiu. Ya wal se bi wal ngil. El maya fax miro el mo do way sending ula. Yeah, we're doing the best we can. Regular one, Mr. President. Tiang kat problem yang payo QT that testi. Ya, the ramos sa ita mo biet mo wasi. Wala expose ay kita mo sa ita lo yoran. Lo mo sa wala bla listen mo have ya kita testing done. Ya work sa pia that make sure ya other bro sa va with the best release. Say kita. Say kita amle answer till gila. Okay. Malungil, tila gila section na malungil. I want to say something about this. I gel black nung kagambes. Tial program atray lo siga solution lo si itong kadamakarangi. Ya obis la presidente tilgal nga la leadership. Amo aladra bula mo madangelo asing ngarat rule. Moral problem hindi di repeat. Sel ensure la presidente mora a questionera a gambes adim lakabol fulil ensure ngi mamle ungil opening ngil dim lakal luai Sal question niya man na blagtak. Wala kasi ngara ko mru ya. ngara ko the sul gire tial sabe the rule mong mo ngil tial to say gida nga picture nga kal adara bulio reng sa tial program tiay gida mlamo kanso nga kay gida press conference sa ulak mulkoni sen kautel dira repeat o si sulul dasul nga ka reaction el knilur tial el particular el statement del megarnia president ma vice president amal block disappointed ni active malgol wa isel ndiang ngarang ndimlaga president dimlaga ensure ngil mo fully e wa se halek sa tian sa minister malbol vice president minister justice malbol gukludu sa sel girel tial toy nglam le do sa president lo say kelil ngaring ya abol offer ngilo sa gimla mo madang litial toy may gagira gi proposal so mamul momru ndi ndiak play mala vice president len diregal politician ya al dilya kambesa ndiago ngel dimnak siya kambesa sera le quote ngilo sa sel omolgo ko mulmongaling ngeng la amlor gel kambesa Nung nga yan siya kausakala. Siya hindi timisa tel issue. Leng moral nga niya adra bulul siya kan sa tilkwa luwase. Desel sa sayid el watu nga adra sing siya mula. Dia ngak mula sen kamlet mo el mutol. Ngamal wala siol Ah, nung kalable show ako na siya umnesyo. Okay. Mang tiagi lang they're both right. I mean nga ondas la siya kambesa adiregal el ta statement niya mlom sisi. Hindi kita kambesa dula siya nga adiregal open el gira criticism. Hindi accept ay kel tuol ko. Mengungil ensure di badi lang with sa vice president malmlo badi nga leng malmlo defensive bertial to dim lakal girial mo defensive by dim lakal ensure waseng ngarat mo mru Resolution. it's still open now to me el adara bululo ring sa tial to mak imagine lo sa adalo ring sa program tengah tunggul girial ay gigil to agul ko ngi ang klase memo do rule given including the cultural do rule ngilos both the eligible productive rairang ebod elakbom emotional gukmal mo ay bom alelak mo na say o ingani agimla mo dali o ay adrak test to say agimlo metigal ngi loy gelo go present lo say gal durura pastel test tira dimla kalungil steleta nangga gudngel lo say mal problem mertial ministry ra even atora budget el amangal mlamo confused elanga agurang sa sel budget hearing la ministry la justice ya togol maldur sel hearing akmal dimlakal baradrak sel moise di bay maloka other ne testify including la vice president minister wasi mal ngasong sa
Haruo mara jail mangana maul mangania problem. Emergonge etial malcro problem ada kunel mengleng wangara procedure testing etok mula semle maknit. Nding diragal mlora rungu mangania tal gulgora siolwasi. Tial togoil gora malcro reol moringi ma alla aman mumbring la balse. Egora di dia katchenso. Kalel ngaringia doru ringil diagal la ter tial problem. Le gumda su egegi dum le todo ngira president lo si aduru rapas tal adim la efektif. Ma club gula gulgor ngia el mar adara blo asi mbolo ngia gumda se bol klan ngude e baidol gora president ma vice president del Ministerio de Justice lo si. Kami dulu terkmal maungil msatial el togoilen. Dimlagal increase arbulis, madimlagal bolchensa al ula arbulis, emergong engya ngarinya bebira tol le improve. Akil ngsia tato lulgol ngengel direktor Mirail kal Amerika luasai. Ngarinya miu envivia ko follow. Amle tato lulgol ngia tiget. Virose kau ring si sen dia. Dia kal sel hearing mlana talk show mal. Oh, sa talk show mlana Palau senator. mai sei. Indi lulu asei. Sel interview ngia Jennifer. Indi lenga kamalu at saigal rogu leng. Soal momdne magul go atwak matne go. Indi lur ngilu asei. Agimle average doril ticket raman. Ngau am day. Ewase elang mle increase mo 100 lori. Dimla kabol dulu ase gimle chen sang di dulu ase ngariel amu dia ko follow maul mendak rula ikal to. Enga ka dire kal mlom tas lu ase lu ase. La ngolam la tal gulgor tel sio lu ase. Ngarada di spidol itam la ikal gur matemal la ada mat dia ka gora rodol mori. Legal Israel al sprebel double yellow line e gurbe tira mopas. No si klam line metuma mo ga radal bedo. Mendiakan mengalai gigi dia mergo ngase pomo seat belt. Gambay gila del stop la dengerin lo magal dia lo seat belt. Ngau. Jangan ngai sen. Akmal go lo ase. Kida man na mo gora kau talak la. E gora na mo rarong. Nekmal man no disappointed la. Ndiak disappointed la tiregal. Mo ubura vice president el malmo emocional el problema public safety aluben tiang normal bla bulis daktur normal akose ay gal problema al bulis adim lang arngi way lol ga president am gatatal ngalngi mad adboda sal malmo ate tere bodol ko mal to la kal bolungi le kad malmo frustrated ngira del malmo le la clase boral bulu gulen tigira kalau gel mulgor kita ada bulu luas mol ngasir koma mertal omwesa makita mo wais seguido el point tasong mulgor ngil girela arole la press conference gitu luas aungil boda demral adadu I mean tu ko mal adadu edo go gidel el mangadu el edo sada problem buk rangasay ke mol siga solus agum da se ala mal problem Era ase direct dal si Pascal fencing. Direct na temno tat sa issue na ngayon direct. oi tila igira tra Ya issue kudem sa kwasen direct sa mo ko rami gamit. Alek sa lo ko le teng de sange. Mesan kwasen. Like forwarding in Marcel. boy sangan bor siligir ngaw den dire mal Ay. Enggak tinggi A question na lang representa ayer ka ay por kal la to la sel temperature na you mentioned just earlier today was a gen admiral ngartel amlo in momita governor ngaw ngaringi aldado ma kani tegamlo appear nga talk show lo si
tamalas sa mga ado or governor am namo 6 months sa lolas mala information related that project rangay that's anyway in addition ng nakikidin meet other American security coordination office am discovered bawal matong filer sa lawsuit. It's one of the reasons why they went ahead with the lawsuit. Mga ako responsible si masistal maran suit that filing is kina nakabadil na bilang American mga critical partners military contractors. I think the misunderstanding. Sige, sir, medyo. Oy, kaliber na siya. Response. Governor hindi mo lang intention or given prevent tim magdura ra America. I mean, I guess they're referring to NSC coordinator Jennifer Hansen on some Stoberty. My understanding is that never happened. But of course, you can ask Jennifer. I think it just has to do with a misunderstanding and a request. And sometimes in given mo clear request, the American Palau. Well, we're open government. Tiyaga dictatorship mo da Omar Tangara. Of course, most importantly is you have to have open dialogue. Mga graduation na ngayon, promotion. Naklar siya makmil sa Mr. Nicolas, hindi kamil sa governor. At that time, there's nothing preventing us from talking to the people, and we're more than happy to help or facilitate a meeting. Of course, for some reason, ang schedules, Mr. Nicolas ang mudal siya meet na karuira loran masaiban. So I guess sige that part that I don't know what at the end, but a lot of times it's just miscommunication. So we want to help them make sure and there's an opportunity for them to talk. So kung mga sula bro Ambrigel mal mesase babiling indiak maklityal togoya aulak ko manmlo o cancel na umrul tial problem di lupa nga kore biago ngel wase agel response na president tasi nglangal niya miscommunication hindi nga kaguk tiagi daw dasul sakal malgor ngile tiagi lakado ng lito ako te igel mlang aningil conference au ul manggel reveal til kya president gen tankle Anson engage gen le ngasel title lulugoni National Security Advisor. okay el mora presidente en goam la ni sel question la senggang wang mal ngaraure en gal obi ang avirre kal mlaringi a remember sera gotel le mer soldado sera gotel mer soldado en mlaringi question ra Mundas en en Senator Salvador. Ay. Lulgel lo así. Gua man na moto activities sa soldado gua di ka ngaral el bodereng sa ngarang. In some reason in remember Adam le Ensuera Minister of Yang ma Vice President. Gagida kireng sal tol mildung mal dimlang umray gagida toy hindi dia kang elegar ni maktililu hindi selul to suya kasi kya mornya problem mornya sumo ay se tol na adu leng ata question number 3 sen goram na mornya skogil suwe bakal me gola toka soldado mlame marael kale nganya ngaran mornya mau ay sergi en suel tilo da tiregi del terum en suel nimlek medro sisio amula si
ay ka routine al toy. Mergo nga solda milit me exercise nga o mesa gu holding la loru. Tumil mo ablilio e mga mo nga ore mga. Kaya angak omda sulwase. Kid o mesa YouTube dire ka lo mesa tial problem na rigel mat China. Mlamor ngisel term lo spering lo sing Indo-Pacific nga claim. E dire ka mlamesa ikalo merura merigel mora ikal bebi rablo a Solomon melakan virtul mora sinama al melamora ikal bebi rablo lu ase men gimrula tulula al gemium ma plila basket gemium mangarange e gimruli talblur mornya udodri etonge letomnamo desperate esel bol mereka tokmla se komlamo balsame mo klema one sibra giveto mang Amerika la dir kam namo simbarai ke mak kadam ne gal to la setia malal moklo la ne ul so ga setia malal moklo mal mutal tang tia al dura kampak tul gudne ble gumda so sin multur gok mar ne al dura al lendal ngana dir ga kabol teme ta ga susa gurren sala ngarngil programal American Heritage Foundation program ngara YouTube el blel interview ra ambassador yun ngay gi envoy ngay gi etya nga blel interview ngil adra amerikal oger ngil wase ngara mal bulgul tial FAS countries egal kidel bulu ngara mal bulgul ma gadamal gomal train mulgora kongreso sem approve tial la ro era September doria lage ngariam tamal menggay na adam le explain la say kira mal ngaltangat mal lagil lungarngia adalong le gid may galbulur ela hindi mal tiro dangre la say tirgable de neglector tir menguulang na duba problem mal na momring la dong adurti lengal adaloger ogel wa say ngarama adala martial amna refuse tialur rega ka mulo say mlamo ngila aldadu elang diakalo ay si nga kongres elang apagi krata mal kada bangang ala Amerika la diakalo ay sel timbre at pas mongase bagi klal bola kal sabel mo to to mongase diaka mle la kala agreement ta gimle sign ending let change a leadership murnya sen kyortir sel opposing pari mle complain manggel luntera marcial moral adu al bolsain riak masin dia kan dirangim sain tial indim lang tu aigel sorry adana mas anyway to no mention bela lo ase ngilu lo ase other bela dia asal bagi kerti leng agreement tra FSM Federated States of Micronesia RMI expire ang factor tira September dori la financial aid mortir September dori 2023 abela dial expire mo September dori la 2024 mal dilu ikatol waigil lagartiang akmalgol mang hindi gida so hadol da kartirga mga adu urti tirga igay strategy ti leng kadungwa 20 year period rela leng atanagel norte se ngaraman 7 billion igeng morgel ludo mula si igel bebil jangan ganjil 7 billion o ya total niya 7 billion o igel buluro siya nga sel bill na Biden na o mula si igel mora igel bebil rablu and the gal FAS countries are mal important. Egel mlo mode alam lortir. Yung asya adara marcial ngila 2, adara FAS ngila 6 and telang adara bela ngilwa 800 some. You know, gimla ka para billion. Hindi ka damla secure at 20-year period. Emlem ring al-daduling muad bleda neglector tir tial klam matelata mara fustal kampak kan mela masegir kidrela obak klisi el sebedel mura
ang ngivil bulul mot murtial area lo se tilagi mangim rimu masegil oba segil denial right sa bilskila igal bulula FAS masendi tilgang ospea assistant may galudodong mongarang mangmula sa igang amo o helper tira governmental tirma economic assistant program alologoni ngungil tiak lol program e kambe no aklamang ngumda sur ngil wasi dimla kalungil alel omso del tiak soldal merbelau mendiregal dirga kan adan mal mo medang lilo wasi ngara mal dub mal adan ngau mendimla lo tangi Oi, sim. abai mal gumda se kadam le fel ngi nguk til de se maktuli o ay aklungil tial toy agire la president selensera president tadimla salman mo o gudosil lang agmunda sa gire la administration real time el mlo proactive lo asay tirgamor ngayaw leng tumatangel mo tumor ngayaw mor ngarar igigidal area menggirel di lub akamiti girel la president tutut kia kamiti lo asay kia lo maran marmal elanga kamiyo mo ngaraal di ungil al heather ngi din kamiyo ungil mo ngaraal al murur tial toy mo smooth le ko kana mo murur sel boldub ay kal toy ko claim na merigel mo ko malgaw ngi morgo nge bodo ay sirti el mal di miscommunication igelo ga president maram tell again nakmut mulgo tell press conference am naru limang ngoal ko la mangira mi vial muto ko e bul react mo nga onda singil proactive administration la say tal administration mo biang as minister tiang among alem make sure and dia ay gel sorira soldal ngai magila gel gedal madurti manglo sibil mor ngaul mitrenggal kabanol leng ngaga dagunel mangala uling gele eloere tiram ne mga adur ngala aure druste leng ne mulgono la sen sepegol mga adur no makasi o legi no ni masay ngaga mo o mga adur adana brigel directly may gagidak filuri aktilur nila say Brian alia kampak tadiakal alar tilas yang maral ngala kampak to luasay it's a government to government agreement amrigela sumo salo spera utumleng tilaw dang la presidente al press conference luasay tiang a private land menggira adala amrigel mga adura land owners so wrong and swear I'll say Sim, that mlera nasta press conference. tel mlutroli kumoro mo sil Ano to rele? oy kumoro mo sil mulo To meet. And that's Admiral is here. Kagit and mega effort the moment pertig. alam mo Yes. lusit oy Gidam dangi. Their project is on private land. see Oishin. Ma agreement that owner private land owners. Ma blue number the main was saying, of That's course, not ang right. impact. Okay. sige ako ulak mulgon kala mo ran mo ngakla sa nga makmal mo detail ray kan akmal interested at to ampak mal matngigel rules ni al to a certain extent ngani abok mister ngilang adak lawyer makmo within dik matngigel statement lesel al do in fact it miskida $5 million to get the land that they missed sel gotol kampak ito lang na uspel mo ang udal toy nim lang mede inya girel bod uspel pera la private land owner because soalam rigel uspel ni dia ka udude we use that money for it say gidamle while compensate la administration rebelaw mal bol sabil mga adul malaut ni adim letal ta ngeni to say Rila eminent lomil ang maat mila private or may lekwa kabalment mal mus kamam mletal tal kamam mleme karamint gimurura sil constitution lo asay dia kal giredo los pera eminent lomil maat mila private lender belaw edola mo mustira foreign kabalment mo los pe kabalment belaw ospe
But who knows? Alam mo government din, mga jurisdiction. Anyway, it's a government-to-government agreement. Membiyakal sabi na President ng mula sa Gomel at Amerika di miyul mo mga dura alin the owners ng ngalali. Membiyakal na siya. Ginil mo na President tulo. Membiyakal tirgal borger, tirgal negos ay ambassador yun ng tal tira Marigel, ngel admiral tal mina President tulo sa kamama. Amla mo gira mo morngaw man so mama clearance. A President sa ilang time gira na mutut kakamitil always ringil tiak lol issue tiak hindi constitution ngak engkampak those peringa other below menggilan ngaling yak lol urol ngaling report mar bulu marbek laad mga dumadang le ulay kalgera manna mo beto hindi kalau ngira ada mga rarali ektira kal mo dura ka panor ngaw el gukira ta toiling bigik klar auditor lenggabe es mga se Haruo ako rin sa umulugoy masakal ungkara helper nga ulo si ngara malwang ngara kip pa babir nga kartel government ngam la kamanol mo modu undit mula si ungkara sakal mo nila si ngara korang ngal sa ngasik sa igiram liwal makilun nila si kamal mo korgik la babir mo rul babir government make sure nga rin record ng Rafael masilbor ni audit ko main sa audito. Lela ul mga niya problem. Al audito la dia ko kasi dia ka ba bier dia sa aman makarang hemra le mi gumiu. Makuna sa segida kamal di mong Michael ba bier ng gel maral el mail mo secure tra place wal me auditor ko ay gagida guk pa bier ng gel ay gagida ba bier na. Leng arial ka ba no ali siksik tra guk me. Ngay siya, kami tigay mga mga. Oo, kung nasin dia malu betidim lo mereka gobernador yang mama biar mido mal kamlilit to magaraman may auditor dia ka biar mendasilo. Anyway, seguidal todo ngeuram ne so altat sengil gidelis. En leng BLang I hope and President while dilulo asimla mo ngil ne kamama biagim object talong adura anang ngeu. Bigum dasen jakal full self insurance girel assign adalo si kabo moreng sertiral adadu elang guk mornga dispute amgol adang neula mga dura soldal mulmong ito makadnge elwaselen tirga private ay termida emergong mornga talmal en purtilo ase mga dur tireng gamemil rurni asem mo ay sel toy you know say gida point tulgulon itu para next sam itu belum Hindi, nanti mulai kayak kita klip sekarang lihat ni next hindi korana mo swak tiagi del stara yam musta tulga galek tatingira ayam misal mologo agulam da solo ese ngak lesi navido logo ya uldo swed el tiar bulu la carrenga samle ule ka mologo ese gida ule takmuna la si kaman maknitan mora president tragadi mo mulgab tugol to dia gulgab to ak mulgo ay gel to ngal blal do maluen tuo dra boy ay si mangara ba biel do mes malologo ngaringa horizon gida mulgo ak malol nitlo ase gida do sper ngir belawa ak muto mulgo las sel gotel tol gire do ruli amongil adadu legal problem di resolve every day a problem na toy blada dul yakal maral toy maluben alwit el rul tira adra blu mutamangal mo worile kam sa el albolo ay se ensure gambes ma a minister of justice ese na solve a problem na police yakal tira nga uspe a solution mbay mle tigal mulgat niya la tara di omgong ngak ongra la programa ton aldadul kulak mnase agimla mo matengel wa se gidam le leader tiya melang agimo korgik magmodi zan ere mangal adal bol advisor makalan bi ngilen bi mo speringin makala mang ada mo vela se on la moringa chens elanda kunil mnase Gukarian mulgor elalo sei mal di ada Amerika yang gukul mutul smooth da bebira del mutul return mol origin da kunel magen mal toy hindi ay siya ula ul dolen sa tingir ma
Agil hearing aktirak kelutar mela pinagal hearing mo siya dulu. Agil ko nga interesting el dilong alo yung kata alo with el dilong gila del mes dim siya del respond. Aula gulgar kala telton villi questioner ka klam no muro im going ngara marangam akme kamla. Hindi nga kadil gila lang guk na niya baby na al guk ko bugdong gila la. Hindi mga makmalong sigil altol. Mani al bulis luasi. Ningkalan malorang ka dia kal bulis other all be luasi. Ngalingi al bulis el dir ka kal stila ududi mau ulma. Makaya makal dal stila ududi. Yang masing tulurol overtime. Etia dia kal besel toy. Seral ngania Johnson e gun maserungi. Agi dia kal mlo albang la overtime. Leika ngania lul. Aul mong moy sengwak ngania la asum biak aluid mal umeng regulation lo si mugul biak al sabi la kam time biak al gire mal mura adam lowrior em durti lo si komo mala kam time kamne kam time kuguk mong take off sel so e biak am ngaudo itirala la atiril tos pe audo Nga kalak siya kal abay ngun mo sel. oy kam Question na kami sa. kam ngala ti mo bugung Hindi ka siya yakti. kau telo wa Hindi ka kadil ka experimenter tiyale style gila lang. style gitu lah Hindi hale baksige le tura sandon mo lo da. Kabay mo turur tial style na kawal mo na. Akaw si Sak mo tumos pe. Enya siya dal liyak kung mo mes agil hearing. Iya dal mo mes makumde ke sumo. Sumo ko masasoma address niyan siya man. Nga mil de suite tel toil roya misra mira CNN. Ay si. Leng. Tadi ma da dul mo mo ngetira flasen. Sel nga niya hearing. Tial January 6. January 6 hearing. En dia di tadi mo ada Congress lang dia kan tira mo tadi flasen ngiyo. Alex sige tiagi am legire la. Hindi kala adik ako sige hindi pa iso kalbay kami press conference. Ang kagi dele ngale adra ka barda ngale Minister Education. Dia bay man na ula report ni. Mal ako na siyang kailang momrege ko mo kasi ngani full report sa amin mo sa dingilo nung aktir hindi. At least yung ko hindi mo lakagil mo rin hindi. Hindi mo rin ata subject to gil mo kilala nga ka. Aman nga riyak question na kalgire la program na education. Hindi ako nga riya. Of course nga riya dito ko sa bigil sa hindi. Hindi haleng dirabon mereka hearing ni. Ngomura Monday. Monday mo rin education ma aobi ang Minister of Finance. Siya mo siya yung clip siya. Malyak misiring na finance. Siya yung clip siya oral. Gila ba siya? At itam niya kanina siya. Okay, kabong ito. Talasin ma ududiri. Alek en sir presidente dim lakal promise tira overtime. Ang wala na kung siya question na. Ano di kriwan diri. Kadir nga kala wala tiwak. Kadir nga om sumo. Wala ang presidente. Tiya ko ati teligibel. La flip ringi la kom kadi malmal bulis mal ko pitakli. Ngani al bulis ko waisel waseng. To ko ramle promise ta overtime. Ya senador yang sa hearing yang waseng ko ngani ya. Wablay sa pabol office sa presidente wablay promise ta overtime dim lakal pong tiang siang tikan bulis en balde mring lo dia yang ilma talas ilma ududiri Alek en sir presidente dim lakal promise tira overtime. Nga kam limit lo menteri ek murtil wase tial omal before they went out to say medi te kip pai gagi dele record tra teme malboringa te alle dosiga overtime mo per mir overtime still looking ngam dura presidente dosiga te alle wasing se mo kabira either overtime marathon omal marathon hindi you know really in reality that's the kabira ro overtime ra government mangwaigel dira ko tilong ra sira ngara hearing ngara matala senate lo ase
Ako marangal wase tabto karurio ra government. Aldi tial parte la nation building, tial rungud al gire la balwas, madamo tonge tatemer al malaget takartial belu. And it is even more kora mal gire dan branga sulir adal tira tonge tatemir ma klisi ira badingir mangatartir their talent. Ako masakal ko na. Dia ang manangnya lulay kaltoy se mandakan niya inse. Ning, Namo sepekal kami. bang kabo. Okay. Malungil makakonversiliga question kau margong man namo soal adres. Sange ngakla. Maral ngaringnya rengar adala belum betul including myself malwai sirngol wasi. Donate teme mara omodong litoy elakam sal after audo. Ngakmla merur tilatoy. Hindi nga niya ngal na madal Chief Justice di nga CJ di nga la si tilal morurnya illegal. Lendial sabem lawyer emergong elakam udud le gulurol wanir el dia udud. Emergong el bol valida el altol molgoile. Ander a contract. Endial sabem lulia contract el dia consideration el paril mo contract. Les el contract mo nalen boy. Mula sa el alto el morul asabe el gal meragor taking mal moite kumia malen. Bomdur tirgal adula say relia contract luan dalam di ngidil borgi say gidil tolo say in consideration ofeng girel ngal makarang agapment girel ngarang. Girel ngariang le labot Paris. Dial sebel di one side le mlamo dial gal. Sem kabalin tirgo kumga. Anyway, selolgon nga Vice President tatogora balatics. A overtime ani alul. Engani nga rolele te pegel overtime. Mal beotol toy. Sektur mong beot girel ngani nga udo de komorior. Mandiak udo de mandiak forsa adal morior. El diagam solver sel diak udo de nil. Tu diak altira solver nil ditir. Tomora budget official, takmura presidente lo hace. Kamama moringia ngar alaman mangkar tial rurte, sempre toda masong eh. Oi. E gagida goster ni. The siga udo del mokabera. If nothing else, agim ngesmen di ungil. Ngidim siga udo del mo pertir gal bulis. Den dia kal sebil melkor al bulis blowrior, e melkor kal pertir. Elang wel dulu hace. Melakukan sel connect nil malah question kambes tirga mal de urol mal mering engaria ududi de urol overtime makti mil logor tilo ase nation building mamorur ni bialo ase leng alla dire ngani rules regulation dire lo ase ndial sem no spe agamta lem lo tigira ada government lo ase ere gombio urol ka dol ngasera government mamorure Dik mega quickamente Cabo. Goramo conflicta sel anuan brother du kwasenda sa overtime and same press conference to end closada mergo pusra sa tu pasa minimum wage Yang hindi ko ako yan conflict ngani conflict all the swim mbi a minimum wage at wala bati agul gornya mulase Nigel Samuel Merur, Selu Reol mo ngara arngi el bailo arabati. Ngarinya ule ka Merur selto. Ela Nigel complaints ra Ministry of Justice lo se. Biaka rumor al bulis mga. Ngoy ngarang etrilya budget ru al borngi seliri. Amgok marred lakko se. Ay ka prioritize neither ka. Mga mula se obon justify budget ra ka se. El al-rak ay gel bilska kam lo ray kagi. Gel ko tulungila justification ni tel to kara budget ta Victor. I think I have made that comment. Elang adam no. Mulu tokso na tutawul dire kan manimula tokso. Ya. Oh, le ngaringa bla bela to lo ko. E viregal base al number scientific numbers mal uben stabil bla megan. Sel didor drada ngil dia egel mom tigla kuntil to ulak malgola sel dong du dia spare factual info. Anyway,
agarul sea el angureng sa ngakamil sa Ngercheled conference. El presidente Talungab el bisela Haruo morngil. Ayel conference ma. Conference ma visiting congressman ra US ma asyabal ma. Gire la altame tamna mo Michael overtime. Dimla katal dulu ay say. Gire dulu say. Malakad repeat at tial mlomre. Mare de gemilo mara igal program bu musik au do nan mara bulis mo manggal tilgal mara igel area mo. Si kira dia kata proaktif, dia kata plan. Kadi pereng na Ngercheled tora ada FSM review budget tertim la say. Well, the numbers doesn't add up, but somehow after 1 year it will add up. Kaya producer itu pasang dari bila la fam minutes gitu. Oh, kita mana mau hatu mau kerja ngartel musik. Ya, saya dah kata nama. Ya, hal ini finish teater. Bukan bis kita, ora kan finish teater tapi tel gulgornya asing. El hasil sugum biaka do dara overtime in sebever mul Ngercheled area. Vi sel budget sel area da sobat. Virsu mal digan da todo mata area which gulgornya to kadri program audo. Set to reprogramming nganya within the area reprogramming more outside the budget go mo malaya ta area more budget. Ay nganya lulu asing dia kabul betul 10% o murtia ma other receive more than. Ese kemuba igel do asing object class amula say. Object class atala term los perinya adara budget sel implementa a budget ito speringi sel bololura program la say. Terulia pleno say tetin tela ludo da mora salary, tela mora travel, tela mora supplies, tela mora transportation alu ma equipment alam lai mangarang. Sel sugumong moringi oi gagi veltoi. Emergong emna mungsong sa udo da le overtime atuob da aigel cost la a position se. Emergong engel director sel area se. Okay, mulgora ministerio se akmuba udo da supplies, malubeng udo da travel, transportation, udo da omaral mangarang. Malubeng udo da supplies ngal ngana klelege tilga ngania chance til motel. Akmubol mora personal el telang ling moka berra overtime al bulis malubeta traffic handlers tanga klel mo uror chalto. Meselbol merek le aige mora budget office. Le other finance mugul el diagal sub il submit ra overtime worksheet a worksheet el sel lo malate milar other ngi el ngania overtime el viaja sel authorization el plan approve nya budget el morngi malbolo nel mengaral account agin charge ni el pay igal overtime mangiri luri sa ul menjakal get pay menjakal bora system le albora finance to sengal ge authorization to loiti mangire del mlamo urol gire la igal toile sel pergi kerja mol metti gal ada kongres modia gal bulis el escort tir mangang ngania talamal du el algo to ka problem regi de tumuli duekla albo idul ngwa abir ngalal metia Lu betul strike, kalau mau strike, enggak. Moses sama soal besar tahu. Ali kemudian full amal goil yang buk mul ka presiden ay gidel tol mol. Ya kan aktif lo kay, musa bel. Nga beri lang kapal betul strike gitu lang. Ya kan dia kan terin mo aklol bulo ada. So mesa issue na bulo. Man. Mal interesting siya gitu le. Interview mo sa doon na siya liya. Tets makmo si gini o mesin ngi. El amor niya ko ra. Kakari gini la klaba yung mga masal dire. Ding. Nasa kita temen mal on time. Oh, biak. Ngakadi mo basum Oh, biak. Ambil akmal tegida statement clear morgida ala balul wasi. Bo do tagal mo klar mood. E morgo la kaporar mood tigal leader sergiving. Maral agire del mo lulu tilo wasi. Agiol ngitum selbo ma du
Ipamada doon mo kumuya lakam lo. Kora mo ay sige selbo mo ay se. E kamama mga kabayrun mga malal mo excited e mo. E mo katut karagukti ng ngoled le kolaban mortang ngakadiang makarang. Man tiam na do para brigade lang me takmo amo sa tutaguro ng ngira programa ngira. O yang masay. Malgirel mornya pari rebelao mong bodya kaloy bodo ay se. Malgo di kedni muktur se Moses tiagida Republican ma Democrat tirga omera kya putolote to se tirge turi dia kal pari gidal ada uleng mo ngila to Okay. se gira teli teman nom saula tirgel gugul reng sergi mal soga feedback ala kamen tertial البيس الشغل بعض ميلوس بيرتي بس ستايل دخل بس شو Oh, vessel style presentation lagi. Mas pedida adra blulo ren style program. Sorry, ano Oh, membodo nge maguk tu koram ru ngil mo. Len ngaga dia diol ger ngaga si. Kawilu lo asen ngari obom relil gire lang golai gai dil ko ai se gabi. Imla mosto kena mo madak tengah mga. Tiga tirgal bui kala dawli. Yang maluai saya ne sure ko melan. Al luye. Oy, manum saw. Goman sa rogue. Din jakalin jak do besa ka bet tigi dangal alet. Imbes mo lang connection. Ay, may iyak.